Inggih Ratu Widodane, para pamirsa, para penonton, ring dijogi Ratu Widodane mengenah dakar jitu mana titiang Ratu Kakyang Dharma sajeroning titiang ngenter acara Dharma gitu. Sane mangkin gumanti wantah jagi katur puniki temang sekar madia indek kidung dewa yatnya inggih Ratu Widodane nenternya panjang di tiang matur sane jagi mekitu nenten jawenden dios puniki Gusti Mangku Saribang Sari Merdil pinake pemangku ring pura puseh Saribang Sari Merdil Banyarangkan hukum lugroyang sedurung ngawitin puniki mekidung titiang sareng Gusti Mangku ngaturan pengastung Om Swastiastu. Angrepta Aro Neng wana labo karati Jangga Amun
Rajawi Arom arom ane waspa Pria yang oleh sampone hari-hari serangane are